Mi fydd pobl Môn a Glanna'r Fennau yn gyfarwydd iawn efo testyn yn adlu y pnawn yma. Mae llong y Prins Madog a'i rhagfleunydd, y Prins Madog wreiddiol, wedi bod yn olygfa gyfarwydd iawn, wedi rhaffu i bu'r porthaethwyr ers degawda. Dwi'n falch o gael I dangos I ar y sgriniau yn cwmpas ni yma yn y siambr heddiw. Hyd i'r llong fwyaf i'w gweld yn gyson ar y fennau ac I bawb sy'n yn falch ohoni hi sy'n gwybod I bod hi'n symbol o ragoriaeth adran gwyddora eigion Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy. Wedyn gobeithio y gallai eich gwneud chi yn fwy balch byth ohoni hi yn y 10 munud nesaf. Perswadio chi o bwysigrwydd y Prins Madog rwan a'i photensial cenedlaethol hi mewn blynyddoedd I ddod. Dwi'n edrych ymlaen am ymateb y Llywodraeth ac ei ddeud hefyd mod I wedi cytuno I roi amser I Mark Isiwyd ymateb i'n sylwadau I hefyd. Mi ddechreuwn ni efo rhywfaint o gyd-destun. Yn 34 metr o hyd, yr RV Prins Madog ydy'r llong ymchwil fwyaf yn y sector addysg uwch ym Mhrydain gyfan. Yn 2001 cafodd hi adeiladu, ond mae'r buddsoddi sydd wedi bod ynddi hi ers hynny yn golygu I bod hi'n llong fodern iawn sy'n gallu ymgymryd efo ystod eang o dasga ymchwil yn Nyfroedd Cymru a thu hwnt o fewn ffiniau y silff gyfandirol. Mae'n cynnwys offer sonar multi-beam ar gyfer mapio safon uchel neu high resolution. Mae'n cynnwys side-scan sonar ar gyfer morffoleg gwely'r môr, offer proffilio dan wely'r môr neu sub-bottom profiler I astudio strwythur. Gwely'r môr, mae'n cario offer ADCP ar gyfer mesur cerrynt, CTD I wneud mesuriadau yn y dŵr ac mae'n cario offer I asesu popeth sy'n byw ar y gwaelod ag yn y golofn ddŵr o plancton I bysgod. Mae'n gallu gweithio 4 awr ar 20 y dydd am 10 diwrnod yn ddi-dor. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, mae gan Brifysgol Bangor y gallu gwyddonol I ddadansoddi a defnyddio yr holl ddata sy'n cael I gasglu. I grynhoi, mae'r Prins Madog felly y llong I hoffer a'r bobl sy'n y tu cefn iddi yr union beth sydd I angen I astudio moroedd Cymru. A mae yna lot i'w astudio. Mae ganddo ni 2,200 km o arfordir. Ond wrth gwrs mae'n cyfrifoldeba ni a cyfrifoldeba Llywodraeth yn ymestyn y tu hwnt, ymhell tu hwnt i'r arfordir hwnnw, 200 milltir. Arwynebedd Cymru, y tir hynny ydy rhyw 21,000 km sgwar. Ond mae gynda ni 32,000 km o wely'r môr. Ond chydig iawn o hwnnw, da ni'n ei adnabod yn dda. Cyfran fechan iawn ohono fo sydd wedi cael ei astudio a'i fapio. Mi gafodd cynllun morol I Gymru I gyhoeddi mis Tachwedd 2015, hen bryd cael hyn, mae'n rhaid deud, ac ynddo fo mae o'n deud bod ardal forol Cymru'n cynnwys adnoddau naturiol gwerthfawr ac amrywiol all gynnig cyfleon economaidd a chymdeithasol sylweddol, a sy'n cyfrannu at les y genedl a les cenedlaethau y dyfodol. Mae'n ddatganiad dwi'n cytuno'n llwyr efo fo, ond mewn difryd ydym ni'n gwybod fawr ddim manylion am yr adnoddau yna. Mae'n rhyfeddol cynlliad o'n gwely môr ni sydd wedi cael ei fapio o ystyried manylder mapio tir. A mae mapio o'r math yma'n flaenoriaeth ar lefel Undeb Ewropeaidd ers tro. Dyma ddudodd Gomisiynydd dros faterion morwrol a physgodfeydd. Our initiative, the EU initiative, to create a digital map of the entire seabed of European waters will increase the predictability for businesses to invest, lowering costs and stimulate further innovation for sustainable blue growth. Ar lefel Ewropeaidd mae yna feddwl strategol wedi bod ynglŷn â sut I wneud y mapio yna. Ond does na ddim cynllun wedi gydlynu ar gyfer y Deyrnas Unedig. Dim cynllun ar gyfer Cymru. Mae'r broses o gasglu data wedi bod yn ad hoc. Dydy o ddim wedi cael ei gydlynu yn iawn, a mae'n rhaid I hynny newid. Ac wrth gwrs, mae ganddo ni'r adnodd sydd I angen I wneud y gwaith. Dyn ni'n ei gweld ti ar y sgrin, y Prins Madog. Felly, be di'r broblem? O mae model cyllido y llong wedi bod yn effeithiol iawn yn y gorffennol.
Mae wedi galluogi Prifysgol Bangor i gael y llong. Mae'n cael ei rhedeg ar y cyd gan y Brifysgol a chwmni P&O Marine fel cyd-berchnogion. Mae'r Brifysgol yn defnyddio'r llong ar gyfer ymchwil a dysgu am 125 diwrnod y flwyddyn, ac mae P&O Marine yn chwilio am siarteri ar gyfer gweddill yr amser i wneud y prosiect yn hyfyw a chynaliadwy. Mae wedi bod yn enghraifft ragorol o bartneriaeth rhwng y sector gyhoeddus a'r sector breifat. Ond, a dyma'r rheswm dros y ddadl, does na ddim addewid y bydd yr adnodd ganddon ni ar ôl 2021. Dyna pryd mae'r cytundeb presennol yn dod i ben. Mae yna gwymp sylweddol wedi bod yn y farchnad am wasanaethau masnachol P&O yn defnyddio y llong arbennig hon, ac mae hynny'n peryglu y bartneriaeth. Ac fel mae'n edrych ar hyn o bryd, mae'n ymddangos yn anhebygol y bydd P&O yn gallu adnewyddu y cytundeb. Felly mae angen ateb amgen. Yr hyn dwi am ei weld yn digwydd ydy dyrchafu y Prins Madog o long ymchwil Prifysgol Bangor i statws llong ymchwil forwrol genedlaethol. Ac yn syml iawn, da ni angen un. Oddi ar arfordir Môn ar hyn o bryd, mae yna waith gyffroes iawn yn digwydd o ddatblygu ardal arddangos technolegau cynhyrchu trydan o'r llanw. Be sy'n gwneud y parth arddangos yn ddeniadol i gwmnïau ynni ydy bod y gwaith paratoi wedi wneud ar eu cyfer nhw gan Morlais yn barod, nhw sy'n rhedeg y fenter, yn cynnwys yr holl waith mapio a darparu gwybodaeth sydd angen arnyn nhw ynglŷn â chyflwr gwely'r môr a lle y cawn nhw roi i peirianna. Os da ni wirioneddol o ddifri am fanteisio i'r eitha ar y llanw a'r cerent sy'n llifo o gwmpas Cymru, i ddod â bydd economaidd a bydd amgylcheddol hefyd i genedlaethau'r dyfodol, yna da ni angen gwneud y gwaith mapio i ddangos be yn union ydy'r cyfleon. Ac os nad da ni'n ei wneud o, mae gwledydd eraill am ei wneud o. Mi sonis yn gynharach am waith strategol y Comisiwn Ewropeaidd. Gadewch chi edrych ar beth sy'n digwydd yn y wlad Ewropeaidd agosa ata ni, yn cymdogion draw yng Ngweriniaeth Iwerddon. Mae ganddyn nhw 2 long ymchwil genedlaethol yn barod. Yn brif un, y Celtic Explorer yn llong 65 metr o hyd, wedi chomisiynu yn 2000 thair. Yn gynharach eleni, mi ddwedodd Llywodraeth y Weriniaeth i bod nhw'n bwriadu prynu llong ymchwil newydd i gymryd lle llong arall sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, y Celtic Voyager. Mae Iwerddon yn gwybod bod rhaid iddyn nhw gael yr adnoddau yma mwyn iddyn nhw allu manteisio ar eu hadnoddau morol nhw. Mae'r adroddiad Harnessing Our Ocean Wealth, gyhoeddwyd yn ôl yn 2012, yn cynnig strategaeth uchelgeisiol sy'n dangos gymaint mae Iwerddon yn cymryd y cyfleon yma o ddifri. Dwi ddim wedi gweld pris ar gyfer y llong newydd. Mi gostiodd y Celtic Explorer o ran diddordeb rhyw €2,020,000 nôl yn 2000 thair. Yn y Prins Madog, mae gynnon ni long yno yn barod, ac mae yno i Gymru. Ond all Prifysgol Bangor ddim fforddio ei rhedeg i hunain. Mae angen cefnogaeth. Nid degau o filiynau o gyfalaf, ond cefnogaeth. A heb y gefnogaeth honno, nid dim ond Bangor, ond Cymru fydda'n colli'r adnodd rhagorol yma. Does yna'r un brifysgol arall ym Mhrydain yn berchen ar long fel hon. I brifysgol, mae'n adnodd drud iawn. Ond i wlad sydd angen buddsoddi yn ei dyfodol, da ni'n sôn am symiau cymharol fychan o arian. Dyma i chi enghraifft o sut allaf o weithio. Yn cadw partner masnachol preifat o bosib fel rhan o'r fargen hefyd. O gofio bod na werth blynyddoedd o waith mapio angen i wneud lles economaidd Cymru, tasa Llywodraeth Cymru'n dod yn bartner yn y Prins Madog fel llong ymchwil forwrol genedlaethol, yn buddsoddi mewn dim ond ddeudan ni 100% o ddyddiau y flwyddyn, mi alla hynny fod yn ddigon i achub y llong. Ac efallai dim ond dechrau fydda hynny. 100% o ddyddiau, rhyw 5,000 o bunna y dydd, 250 o filoedd o bunna'r flwyddyn. Dyna'r cyfan da ni'n sôn amdano fo o bosib ar gyfer gwaith mapia alla fod ar potensial, wethon ni fod yn onest, i ryddhau ac agor y ffordd at werth biliynau o bunna o brosiectau ynni, yn ogystal â bod yn ffynhonnell gwybodaeth allweddol ym meysydd cadwraeth, twristiaeth, hamdden, pysgodfeydd a chynhyrchiant bwyd. Mae'n ffordd, byddwn ni'n dadla, gost effeithiol iawn o ddilifrio y data sydd ei angen at y dyfodol, o ddarparu'r dadansoddiad
gwyddonol angenrheidiol. Ac o edrych arno fo fel cymorth i adran gwyddora eigion o safon byd eang, mae e hefyd yn fodd o gynnal a chryfhau y sylfaeni ar gyfer ymchwil morwrol yn ei ystyr ehangach, sydd hefyd wrth gwrs yn hwb economaidd i Gymru. Mae'r llong yma yn denu myfyrwyr gorau'r byd i Gymru. I grynhoi ta, mae ffyniant a buddsoddiad yn yr economi las yng Nghymru yn dibynnu ar yn dealltwriaeth o'r moroedd sy'n cwmpas ni. Mi ydym ni mewn sefyllfa freintiedig bod y gallu ganddo ni wneud yr ymchwil yma. Da ni'n lwcus bod y Prins Madog yn meddiant ni'n barod, ond os fyw i ni chymryd hi yn ganiataol. Ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, mi fydd yna fwy o gyfrifoldeba ar yn sgwydda ni dros reoli yn adnoddau naturiol. Ond i wneud y rheoli yna, mi fydd angen y math o dystiolaeth wyddonol sydd ddim ganddo ni ar hyn o bryd. Mae gen Gymru y gallu i fod yn arweinydd mewn technoleg yn ei llif llanw. Mae targedau yn ei lle gan y Llywodraeth ar gyfer cynyddu cynhyrchiant oddi ar yn arfordir o fewn yr blynyddoedd nesaf. Ond mae angen gwneud y buddsoddiad mewn cynhyrchu hynny yn hawdd iawn. Ac mwyn hynny mae angen data, mae angen mapio. Uchelgais yr Undeb Ewropeaidd, fel dydys i, wedi mapio i holl foroedd. Mae Iwerddon, fel y dydys i, yn buddsoddi yn hyn. Ond sgin Cymru ar hyn o bryd yn dal ddim rhaglen o'r fath. A'r Prins Madog ydy'r allwedd. The Prince Madog is the key to future Welsh maritime research. It's the key to providing the science, providing the data, the evidence to make the most of our maritime resources. We have to map our shores and seabed, or we get left behind. The majority of high-resolution imagery of the Welsh seabeds done to date has actually been produced by the RV Prince Madog. It's the best for the job, and that has been done through the WEFO-funded SEACAMS operation. But that operation will end soon. Other nations are commissioning new research vessels, with Ireland deciding to update its fleet recently. Well, we already have the ship that we need. Future investment and development in commercial marine activities would be significantly encouraged by establishing a national strategy of marine data gathering, developed in coordination with SMEs and agencies, and this could be underpinned by the Prince Madog being recognised and invested in as our national marine research vessel. It's likely that this valuable resource, as it stands, will be lost to Wales if we don't have such a national strategy. Tra mor yn fyr i'r byr hoff bai, as long as the sea is there, says our national anthem, it will take care of our ancient nation. I paraphrase a bit. But let us look after and look into our sea like we've never done before. We have the platform to do it. It's called the Prince Madog. It could be our national maritime research vessel. Mark Ishwood. Thank you. I visited the School of Ocean Sciences, Bangor University in Menai. I did question the Cabinet Secretary about this in February when I said seabed surveying and mapping are of key importance to our economy. The Irish have already acted on this. The EU is now starting also. There's a danger that both Wales and the UK will be left behind. Bangor University has the biggest university-run seabed research vessel in the UK, the Prince Madog, which is key both to our economy and to fisheries management as we look to the future. But it's only funded to 2020. What action will the Welsh Government therefore take to ensure critical and sustainable future funding and to incorporate seabed research into a strategic national plan? Cabinet Secretary replied she was aware that Bangor University are looking to identify future strategic scientific work for the Prince Madog, but she said it's a commercial matter for the universities and others in the consortium, so she wasn't able to comment any further. Well, the School of Ocean Sciences told me that although the vessel is jointly owned and run, future Welsh Government funding and development of a strategic national plan will be critical. So we're talking about a key national strategic assets, not simply private or commercially sensitive discussions. And I hope, therefore, the Cabinet Secretary's response now will be more reflective both of the threat but also the opportunity that we're discussing now. Can I now call the Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs to reply to the debate? Lesley Griffiths. Thank you, Deputy Presiding Officer. And I'm very pleased to respond to this short debate regarding Prince Madog.
brought forward by Ffrin ap Iorwerth, and also to have the opportunity to discuss the marine part of my portfolio, which I don't think perhaps we do enough in this chamber. We all share a commitment to clean, healthy, safe, productive and biologically diverse seas. This means government working with all of our stakeholders to have robust evidence to enable informed and integrated assessment of the state of our seas. As Ffrin pointed out, this research, I think, will be even more important as we exit the EU and plan how we manage the condition and use of our seas in the future. I'm currently considering the responses to our first marine plan, and that sets out our marine policies and management, which will be underpinned by good evidence. The government is already part of a range of marine monitoring and assessment work programmes, including the achievement of good environmental status through the UK Marine Strategy. These programmes exist to provide the evidence to understand and respond to the health, condition, productivity and resilience of Welsh seas. They also provide an understanding of the key pressures on the marine ecosystem and interactions with human activity. Specific priority areas for collection include biodiversity data, both within marine protected areas and the wider marine environment, biological and landing data on stocks caught by commercial and recreational fisheries, data to assess the impact of human activities on the marine ecosystem, detailed data on the capacity and activity of fishing, and social, economic and environmental data on fisheries and aquaculture. In developing policy, we also take account of evidence presented through the Wales Marine Evidence Report, the Sonar for Wales and the online Marine Planning Evidence Portal. Excuse me. We also commission and support targeted research on a wide range of marine subjects. In recent years, this has included reports on marine protected areas management and condition, reviews of aggregate dredging, assessing the impacts of fisheries activities, studies of scallop dredging and assessments of the potential of aquaculture. We also have significant further evidence-related activity underway or planned, and some examples are development of a new marine biodiversity monitoring programme, various aquaculture studies and research on marine energy development. Excuse me. With an eye to EU exit shortly after the referendum, I assembled a roundtable group of representative stakeholders to seek their help to identify and understand the potential challenges and opportunities Brexit presents for Wales. The Seas and Coast subgroup, formed from members of the roundtable and the existing Welsh Marine Advisory and Action Group, has helped provide a focus on our consideration of Brexit and our seas. I'm sorry about this. Thank you very much. Thank you. So the members have worked with me and the rest of the government to shape 5 key themes to work towards as we leave the European Union to further guide our policy development. And one of these themes is to standing on our own 2 feet by enhancing our marine science and data collection capability. So working with academia at a strategic and operational level is a very much an important component of our research work, and the School of Ocean Sciences at Bangor University have been a very valuable partner to us in recent years. Compared to the terrestrial environment, there is sometimes limited evidence on the status of the marine environment and the impact of human activities on it. And such evidence can be expensive and technically challenging to collect, which is why I do appreciate that research vessels like the Prince Madog can play an important role. I think the point that Ffrin ap Iorwerth made about not losing such a valuable asset is very important. So in the first instance, what I've asked my officials to do is meet with Bangor University to see what problems they're facing and to see how we can help. I too would also like to visit so I can have a photograph like Ffrin on the vessel. I heard your call for a status of a national maritime ship. It's something we need to obviously look into. Again, around funding, obviously I can't commit, but I would be very happy to have those discussions with them. During my OAQ session this afternoon, I said to Ffrin that Anglesey is becoming a real hub for tidal energy, and I think that part of North West Wales is becoming even more important to the marine part of my portfolio. So I'll be very happy to do that and update Ffrin and other members in due course. Diolch.